United, liberty, together we always stand. Ate mu wa wakati hamuna abakuru bona RDC ba MPs kandi kyayikira tugoza kusima abwekisembe ekyo okusima bomezo tuhatu kusaba okutwiziranu eri songa yeitaka na muno muna abantu bansaba ku ministry ono bwamazire kwijja abemizindaro gwawe omwerezo obusobozi n'amaani okutukoizire hano mu bunyoro mu kikube bitayikire kandi arugana binge kusinge kandi otukingiriza abanyanzigwa itungi bali bayingi muno abataka baito bagumye manyi basobola okwerwanawo uko bangalo mu nsenu bakole byona okutwizirege n'obusinge obutulamalira kugaruka ino obusinge bwa Ruhanga itwena tugamba amina amina nakuna nekiza kihanga obwati zene kyabonyo abo obuye na stand up waito mugenyi omukuru minister waito RDC katule ngabo ya P waito babiri mukazi no musaija DPC sana executive district abekulembezi bagenzi bange nywena musibiro omuta okubatangira nywena kandi tutangira minister tumuterero mu ngalo za amani muno buli hano twesoroize muranga gwatu guhulirize baita abantu berekeseze baijanu to listen your word and orders so na bwekyo tukunkubasaba bataka tutarwanaga kukoma obe straight forward hansonga utatandike bya ona secretary waitu bwire bono wali mukikalo kya chairperson Diso Kikube deputy Diso nyina deputy Diso
anyina ali Mulembega kutoka Taemu, nyina Diso waitwa Chikuve, nyina Deputy Diso, nyina Giso yali tuli hano Giso. Maitusa nzimulinka, maitusa biology. Kwa minisa agenda kuli ebigambo ebyo Honorable Minister ngonza kusima n'okusima RDC waitu. Na bimukwenda mbomezi bwana. Kusaba omukwasi omukazi mugenzi wange mwebale muno. Bitwa bana beyanga abakutamwe kiti